Mai ka huai na ta gui khaliu maling mai YouTube channel bekun roi nei la mai thon riu dare asai February the rigru na kathum kum sing nei na chui na pungo the gun few mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Chandel February the rigru na kanai Indian government re border fencing tan takai ba mai khani free movement regime lagan kan meta tan nanu ni mak mai indaw na Chandel khani Tengnopal district khawba mai naga mai mansai ching re mass rally tat kai kan the Chandel district khaw tat kai kan mai rally tai Chandel headquarters chakpi karong khani kapam khaw tat kai kan ne Chandel district headquarters khaw tat kai kan mai rally tai Maha Union Government Higher Secondary School Ground DC Office Complex ngan tat kai kani kumna mi khautai Deputy Commissioner Chandel L Nanda Kumar Singh IAS khang memorandum tikane CNPO khani Naga tribe host leader nunrui DC khang tikan memorandum khautai Indo Naga peace negotiations ri chusang mai phungkwang pungi tuna lumgai ba mai tai Government of India ri Naga mai ram khau border fencing tat kai khang lading la lo ba mai hai ri lum mai tai di ama lo ba mi tuna sakane Government of India tong lading te ri Naga mai koi tong lum mai ta di ama lo ba mi khani territorial rights self determination ta chakwang sulau magi tuna memorandum khautai hi kane Chandel Naga People's Organization khani CNPO khaw affiliate sumai units nunrui lang na tat kai kan mai protest rally khani khwang ru na kanai shutdown tai rui kalulung khaw wang tak mak mai nai kan thi khwang ru na kanai shutdown tai ANSAM rui ni machuang lau kane Protest at kaiba may nun tay rit naga mitong dilong may ramta ngak lau khang United Nations Declaration tong article kathumta chakwang sulaw khang khani dilong may nunta ngak lau khang demand sukane Infal February the regroup na kanai BJP Northeast in charge Sambit Patra Rui Manipur tong BJP ministers khani MLAs nunta hotel Infal khaw February the regroup na kanai nung parira kariu kanthe Sambit Patra Rui BJP minister khani MLA nunta ariu mak Maima khaw Manipur Governor Ajay Kumar Valata Raj Bhavan khaw ariu raikane Sambit Patra Rui Raj Bhavan khaw Lauchuan Khwangru Zang khaw guangna Lauchuan Khwangru minute ringu khaw handat kani tiki minute ringu meeting kan meilam khaw chamla menun rui lat han mekan khaw comment khatna sini tilaw kan magi tuna sakane BJP's Northeast in charge Rui Governor le kaphian kan meilam khaw lat sa daw kan mai mak mai ri Manipur tong political issue khaw tabui si nai bam tina chu tumai lungai mai tilaw bam the February 3 group khaw tai ri ka haw na elected leaders nun ta meeting kai kan mai khaw ariu kan mai nun pang khautai Sapam Rajan K Ibomcha Sik Norel Hassan Sapam Kunjeswar khani Minister TH Bisorjit Kazau kani mi da khaw BJP MLA Karam Siam Repatra ta hotel Infal khaw ariu mak mai ma khaw Manipur khaw president's rule launi mai lat ba ma gi tuna sakane Karam Siam tai ri kamai president's rule launi mai plan lam khaw khatna sini thai magi tuna sakane kumna Manipur khaw constitutional crisis naini tongrap mi tuna sakane New Delhi February 3 rut na kanai Manipur tong law and order situation siran kaina ba melung khaw Delhi Meetei coordinating committee ri Union Home Minister Amit Shah ta resign sukhang demand sukante Union Home Minister ta resign sukhang demand sukan metai Manipur Chief Minister N Biren Singh ri resignation tikan metang ri kumna DMCC thailai na N Biren Singh resign sukan metai Amit Shah ri resign sukhang sa tinai tuna khwai tikane DMCC ri emergency meeting February tarik sekiu nung naikan mekhaw Chief Minister resign sukan merui Manipur khawchu sang mai phungwa ngam mage Manipur khawchu sang mai gwangdat khang Union Government ri Kuki militants nunle appeasement naiba maitai inthak ni nadi tuna sakane DMCC ri center ta pianmak mai indaw na kanyu ri Kuki armed groups ta geopolitical interests khang sin suwi kumna suspension of operations agreement that tuan na tan suwi tuna sakane Amit Shah khani BJP leaders nunrui Manipur tung administration goi singam lana state government tong ngam hai timak lokani tuna sakane Home Ministry ri ladren sulau mai tuan na Kuki militants ri Meetei village police outpost khani government offices to attack sumai intak mangna bami tuna sakane Manipur cabinet ri Kuki National Army khani Jomi Revolutionary Army le
naiba mai suspension of order pack tai lagan khang March kum singnai na chuina kathum khautai lading la lokan chongi khani February kum singnai na chuina padai khautai Manipur Assembly ri kuki chu militant groups le naiba mai suspension of order agreement goi lagan khang resolution lokan chongi tiki union government resolution tai thau su law makan chongi tuna sakane Manipur khachu sang mai phungwang dat khang karam ran na ba mai former Manipur governor ta Center Dri Kalamsa Inthan Lau Mangat Lagan Laukan Jongi Kumna DMCC Rit Center Tong Tanta Lumsi Khang Nayi Chuna Sakane Infal February Tarik Rut Nakanai Manipur Tong political situation ta Zausin Khang Central Government Rui Gai Nini Metan Tan Pat Katum Khang All Manipur United Clubs Organization Rit Sakante Amuko President PH Nandu Luwang Rit Chamla Mekhau Manipur Khau President's Rule Laubampu Suspended Animation Laubampu Kabiu Mechong Magna Tiki Manipur's territorial integrity ta su kabiu ni Maitan Khau Thu Amuko Rit Right Raina Jaubam Ni Tuang Rami Tuna Sakane Amuko restates territorial integrity ta ngak lau khang ngam mai kam karam putni de tuna sakani inbu na Amuko president teri authority nun kau village volunteers nun ta ngak lau khang sang hoi kani kumna kanyu tong ban sin nun nim lau ma khang ni sakani mi da kau central government ri Manipur dung internal affairs kau kalang tipat khang tan suwi tuna pian mak mai indau kani Manipur tun chief minister ka than kada dat ni mai khawni minister khani MLA khat khat ta ariuk magna BJP legislators kwai ta meeting kabam akhat na khau tatkaina lading la mai ri inchum pani de tuna nandu luwang ri sakane Dimapur February tarik ru nakanai Government of India le National Socialist Council of Nagalim ka khau tatkai ba mai naga political talks loi thui magna ba mai ti hai tining taudat kaloi na NSCNIM ri framework agreement khau lung launa chu sa na political solution phungwang khang sakan the naga mitong political solution khang Government of India ri North East region ba mai koi khau inchu mai signal tai tilaw khang sakane August ri kathum kum singnai na ru na pung khau sign sukan mai historic framework agreement tai lum mai pai na nai na khani lungning gai me azu ka khatlaw na naga strong tap mai tai tangpung thi tuna sign sukan chongi tuna sakane Tamang long ting nai luan nanu bu tarik ru na kathum kum singnai na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting zin muang na ye zing bang ting rai na ye nanu bu tarik ru na padai kum singnai na chui na pungu lau chuan muang na ye kalan ting zin nai na ye zing bang ting puk in than ne Mai ka waina king in tree na king lau mi khang da gui khaliu maling mai YouTube channel bek tun roi chuan ku mai in da we asai khang tu cham hai khawring nga lau the in chuan khwang ru ma khai kai me gan roi king in cham da la kho thuan ku the